خدمة طريقية يدخل القبلة رومبلي توتو القبلة سي دي فيلم ديكوفير لا فوا سي دو سينما سي ان غران سينما طريقية يديسك زعما التلفزيون يشوف التلفزيون يشوف لي جورنال فوالا لي فيلم صح انا في الى avec Godard il était en compétition avec Godard et ça c'est très critique c'est pas un Godard خبرت dans une révolution وتعامل وكنخدم نروح ليجيبت نروح على جرس نروح العراق قليبون بالسودان الجزائر نخدم بليس من 4 تمورة بورفيك دو تروا بلوس فاش نروح سميهم يديروها يعني شعمرنا on était armés un petit peu armés pas vraiment c'est very مليح سمي زرق الباسيستون اللي زرق ولد باش يخدم يحضر كليب زعما ضروري بارك سي بوس ديالي الى عيد ليش ناس داكور ناس بروبليم ناس السيناريو السيناريو ان شاء الله خاطر le premier assistant d'abord c'est quoi? Le producteur, le réalisateur, on déchigale le scénario. Alors le scénario, tu fais le déploiement, tu fais 2-3 lectures, tu fais le déploiement, tu fais ton travail. Donc le déploiement, donc personnages, principaux, silhouettes, figuration intelligente, accessoires, décors. Alors ton travail, il m'a retiré peut-être c'est notre carré. لا سمعت ماركي بريمير اسيستون تيكي دي سيكونس تاع البولات شاك فايتور ما جاتش كاع دي سيكونس كي كاع في الناس نروح هذيك السن بلاطو 4 ندير طريق الباس المقلاع كي بتيت كاميرا باناسونيك بي 2 ميكرو مكياف زد الجيب هذاك رست كيماس C'est un cinéaste, c'est un intellectuel, c'est un docteur en philosophie ou esthétique. ماشي ذاك الخا ماشي سينما سي غران سينيفي ومن بعد كومسيو نروح نتورنيو هذا الحال ماشي نهار بسكره سامي من فغير جيت كي نروح شي الولاد ديكور شي البيرسوناج اللي صب ديك شي عدد كيدير اللي عدد ديك تحويج راه كاين مشكل ما avec lui on a passé 2 ans pour faire le film. Et c'est du cinéma seulement, il n'y a pas une seconde, il n'arrive pas une seconde. Chaque seconde c'est du cinéma. Il fait de grands films, ouais. Il fait de grands films, finalement il y a possibilité de faire des films. Il m'a dit qu'il était pour nous, pendant 4 ans qu'il traînait, c'est un long métrage, de faire des rythmes. Voilà, comme ça, il y a possibilité de faire des films. À sa manière, tu le fais à ta manière. Il y a des erreurs, il y a un tourné 3 mois que les bon. شهور اللي بون vers la fin زاني نهرب كان نهرب زان نعاود نطلبوني نقول لي بون سولا شا ردو كان كان على راس الحال السينما تاعنا ça c'est une manière aussi de faire du cinéma on a passé le cinéma indépendant il y a fait physiquement mais c'est passionnant il y a le cinéma comme un premier assistant de la production classique صار هذاك يبقى طرافاي خلاص 6 semaines avant le tournage ديجا واحد فيلم اسيستون حتى واحد حكيم يعرفني ولا نسمع لا دونك لقيت خرجت بليس ريجيسور جينيرال ديريكتور برودكسيون 10 semaines avant le tournage لي ريبيراج الكاستينغ من بعد العجب هذا ماشينري تديريش تو سيمون اسمع لي فيك الفيلم طبعا بريميرا يا جريت على التروار فيلم محمد راشد يا فيلم محمد راشد بعد voilà il y a c'est bien la formation elle est nécessaire mais voir des films aussi voir des films la passion et la sincérité si on n'est pas sincère on n'est pas passionné on fera pas de cinéma on fera pas de l'art même dans la musique peut-être un bon technicien un bon musicien mais pas un artiste